ladies and gentlemen, His X-Men Mdaweni Sibanda Chimabula Chief Podcast Konapana is an amphitheater send off there to Honorable Desire Moyo, better known as Moyoxide, Inhlangana Mfundisi lapha Mfundisi. Yes, ukulahlekela okukhulu Mfundisi. Umoyoxide asiselayo. Silahlekele kakhulu njengesigaba sabo Bulawayo ekakhulu eNkulumane constituency lapho akade ekhokhela khona ilunga leParliament njalo linahlala eNkulumane. Mina ngihlala eNtumbane kodwa uDesire Moyo mazi through igroup ehlanganisela abantu from different political parties okuthiwa i-political talk podium. Yikho lapho esiphumane khona ngabamazi. Mfundisi ngakubona kumzilikazi memorial angakuniki interview engayenza nawe ngizakupha namhla sihlangana lapha umahluko lawo abafundisi abaningi asibabona into ezinje but wena siyakubona mfundisi umahluko ungaphi? Umahluko ukuthi kwenye isikhathi abantu bangabantu bebe ngabafundisi baye befuna ukuphila impilo abayiphilayo ngani suzayisholete ebantwini. Bulawayo Chills Podcast Konapana sise-amphitheater send off ka-Honorable Desire Moyo, better known as Moyoxide. My sister silahlekele sibili kakhulu. Umazi njani uMoyoxide? Umazi kakhulu sisaqala i-Triple C. Sasebenza kakhulu siyi-Triple C kunzima. Kuze kufike hayi khathesi nje sihamba mbijana. Silahlekele but into mina engithanda ukuyizwe ukuthi uMoyoxide ngabe ehambile kodwa into adeni kweNkulunkulu ifakile ebantwini ku-art sector. Mina ngu-art kakhulu ikhe ngimazela khona nti I know there are a lot of people that he trained in the art industry and that will carry his vision forward khonapana. Ngizela uThulani hayi la ku-art besisiba la esifike kakhulu lapho lokuzeni bami lapho uThulani Mbambo baku-art ama-writers ngama-directors besisiba la kakhulu sihlangana endaweni ezehlukeneyo kakhulu noMoyoxide. uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathanda, usiphile uthethe intando yakhe. Uyu ndi Mdaweni Sibanda Juma likubulawayo apha amphitheater panapa nathi ukusangana nani? Ulisana na Tafadza Shumba. Achifamba nani? Na Washington Georgia. Guys, it's so close there. Daraskiva ni muna itipasa wati bazira mupenyi kwedu. Ini mzala kuna raunda. Ini mzonda mbili papa meni wakindi nanji mkira msoro every time every morning even end time. Iso sangari mbaziri wedu kutukana ne problem. Any problem onayo. Anakwasa kubazira. Kuna kukona hapo. So manji itaraskirwa. So tuku wazane gambare edu itaraskirwa. Saka iwe ndiwe wa mkira msoro. Na ito mkira msoro ndi ndoto zapa ne manza yake. Pakutocha hapa mahaida hapa. Pate ronda hapa. Panodi. Pane mapundu hapa. Msoro wake une manza yake kasi. Saka sida umemunakada kugerwa nemunhu aigera honorable andidza umbogerwa iwe nemunhu aigera honorable wanokwana panhambani 078 21 92 443 ndedzokorodza 078 21 92 443 Tafadza inonzi Sibanda ndoera Shumba saka iwe uri Shumba hombe ndobabacharumbere ndomashikotonova chiftombe right amadzangu izozwidika God gives God text. Guys, thank you so much.